danas u priču. Samo ustani. Može, vidim ti sve, mi jasno.
Ja da skupim snagu malo, bro. Nema treninga bez Mladena, džabe svi ovi dani pre. Mene rame ubi, brate. Kad se spremi? Je li to ta uzbrdica? Nije, ova je ona polu, ona što možda bude zajebana, ali... A ona pravo je ona zajebana što neće joj pokušava. A, to je ta, a? Ali nekako kaže da može. Kaže, i meni sad mi se čini da može, ali... Odavde s pola snage, a, šefe? A? Odavde tebi s pola snage, ne znam. Ma si lud, čini ti se. Ajde, nema šprke, sve će biti snimljeno. Bez pritiska. Ajde, treba nam zanimljivih kadrova. A? Treba nam zanimljivih kadrova za kanal, ajde, prvi. To. Ajde. Pa gdje ste?
tablu bilo podignuto. I ja sam rekao, aj kao na crfu da ga nabije da podigne prije točka. Znači, digao sam ga pola metra, znači odio sam na zadnje, jedno 2-3 metra, znači sam prelapao. Ustro sam se ugaćao. Ustro sam se. Ako nisam vidio, ja gledam ispod, usro sam se ja. Sad moraš da ponoviš. Ma hoću kurac. Znaš kako je? Najako. To je to, dobar je, samo gas. To je to, prešao. To je Bilo 2 cm digni. pa, ovako. Ja sam malo namučio, izbacilo je. Ja, ovi što kažu da ovaj motor ne može da se restauriše. Restauriše lagano, znači uopšte mi nije bilo naporno. Znaš kad koju god liniju da izaberem, Ide. ide brat, nema ono frku uopće. Nisam možda stigao da te vidim, vidjet ću na snimku. Pitaš gas, ono izbacuje nešto. Nabosim se, ne tu sam zajahao. Pa ima ovdje neki kurac. Zajahao sam to bukvalno. A probat ću sam put, evo gori gore.
što si mi omogućio je. Samo ga obori ako možeš malo, pa da ja... Ne mogu svjesam i ovaj, moram još da ti smrtim ovamo. Aha. Čekaj. Možemo je možda podići, ali gdje ćemo s njom? A gdje ćemo s njom? Samo da ga sklonimo tamo, brate, nigdje više, napred. Pravimo gore samo. Ali kako Niđo izađe na ostrvo. Nema druge, brate, moramo ga tamo vrstiti. Čekaj. Ajde. Ovo dupa na more, molim ti. Aj, vrati se prema me, godi jedan malo. To ti kaže. Opa, idu kurac. Skoro neko i da snima, a u pičkama. Dobro je to. Dobro je, nemoj trošiti snagu. Ovako bi. Dobro, ovdje ja uporabam ono 100% nerealno. Klizavo je, a ja nogu nemam gdje da stavim. Častim večeru po izboru. Brate, ne da nema kontrole. Ne, klizavo jebe kevu to poslije. Samo ovaj dio proći tu desi. Samo da se spusti zadnji točak vam, znaš, izravna. Ili ima smisla da ti pomoći pozadi, brate, da drži? Pa i nema.
noge kratke. Sad ga ispuci. Gdje sad ugasi kameru, brate? Radi ga na nogu, neću kjeći, diži ga. Jesi povredio? Tad se mi nabozuju ovako. Pa ti si profi, jel? A? Profi. Pa ne jebite, bre. Samo kad nemam podlogu pod nogama, zlo. Isto, Đolo, nemoj vamo slučajno. Mislim da bi ga izgurao do kraja, ali sam se usro da te ne udarim. A može i pravo. Prošao si. Može sam. A dizao si ga iz minusa sad. Pao ti u minus. Toto kad se digne prednji on će da... Daj pali ti motor, daj gaš. Nagnuo ti je ka nama, nagdi ga još tamo. Dam gaz da ga ispravi. Ispravi ti da stupa. Sve će da ga vamo. Sad, ajmo. Isključi ga, isključi ga. Ićemo tetom, stićemo brzo. Ali samo pauza. Da smo svi pun gas, pogotovo ti, s pola snage bi preskočili. Malo muda, treba da se skupi. Nikad niste ovo vozili, a? Ovo. Ali ste ovaj fazon, a? Putić. Pa nije bilo drveće, da? To, niste Putiće prstuni. lagano, brate. To. Drveće ne se va.